Mwaramutse neza bakunzi ba hafi 50 TV, ni umuhungu wanyu Murenzi ubasuhuza. Gitondo cyiza, turi kwa gatandatu tariki ya 16 ukwezi ni kwa gatanu umwaka wa 2020. Coronavirusi ejo nta murwayi wagaragaye, dukomeze kwirinda twubahiriza amabwiriza tuzayitsinda. Inkuru mbazaniye uyu munsi: gitifu w'akagari yibye amabati bamufatira mu cyuho, ni mu karere ka Rusizi. Wowe kanda subscribe, like, ubundi ukore share, amakuru nk'aya ntajye agucika. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitangaje biteye kumirwa. Gitifu ariba, ntucikwe n'inkuru irambuye. Reka twikomereze n'inkuru yacu yo mu karere ka Rusizi, aho gitifu aregwa kunyereza no gushaka kugurisha amabati. Mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu, Hatangimana Wilson, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gakoni mu murenge wa Muganza wo mu karere ka Rusizi, yafatiwe mu cyuho we na muzamu basohoye amabati yarebitse mu biro by'aka kagari. Bivuga ko bari bagiye kuyagurisha, nyamara barayazanye kugira ngo azahabwe abatishoboye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muganza bwabwiye TV9 dukesha inkuru ko abaturage aribo bahamagaye bababwira ko uwo muyobozi w'akagari arimo nyuma yo ko bari babonye ayasohoye ngo aje kuyagurisha. Kuri ubu uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gakoni afungiye kuri sitasiyo ya polisi, sitasiyo ya RIB ya Bugarama, dore ko na nyuma gato amakuru TV1 yamenye nuko uyu muyobozi yahise yegura ku nshingano ze nubwo bitaremezwa n'ubuyobozi bw'akarere. Muri uku kwezi abayobozi mu nzego zitandukanye mu karere ka Rusizi bakomeje inkubiri yo kwegura kubera amakosa agenda bagaragaraho. Nguyu rero umuyobozi Wilson w'akagari ka Gakoni wibye amabati. Ese abaturage murabona ibi ari ibiki? Mu Rwanda abayobozi barakubita, bariba, ibi ni ibiki koko? Nyuma y'aka karirimbo rero mwabyiyumviye namwe, uriya muyobozi Wilson rwose ibintu yakoze mu karere ka Rusizi ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bigayitse. Kwiba amabati uri gitifu w'akagari uhembwa amafaranga, ari wowe inkunga zigenerwa abatishoboye zinyuraho. Urumva ko abaturage nyamara mu nzego bararenganye, hariya hasi mu giturage inkunga igatangwa tuzi ko izatugeraho, nyamara hariya hantu birakaze cyane. Ntuko bagirwa gukanda subscribe ubundi ukomeze ubona amakuru yize.